Ак көйнөкчөндөр кара суу, Араван көк көйнөк экен. Суу чаштырып алалыбы? Ергешев талант, солдат деген күлүгү менен. Бакытбек уулу Акыл 2 номерде, Алмалык деген күлүгү менен. Туура айтып атамбы? 3 номерде Акылбек уулу Баяман, Жалалабад деген күлүгү менен. 4 номерде Аданов Нуртилек, Көкбет деген күлүгү менен. 5 номер Жолдошев Бека, Кайыш деген күлүгү менен. 6 Токторов Мухаммед, Обама деген күлүгү менен. 7 Албеков Бирбек, Тумар. 8 Өмүрбек уулу Рахмат, Тарзан күлүгү. 9 Сагынбаев Максан, Гүлсары деген аты менен. 10 Баймат уулу Эрмат, Беш Кашка деген күлүгү менен. 11 Каликов Мухаммед, Туман деген тулпары менен. 12 Аликулов Мурадил, Спартак деген күлүгү менен. Араван. Алебе Карасуу 2. Карасуу 2. Оспирим деген күлүгү менен Тойчубаев Кабулбек. 2 номерде Жолчу уулу Зарипбек Бойко деген күлүгү менен. 3 Марат уулу Баястан Байгашка. 4 Улукбек уулу Мелис Арап. 5 Борошев Жанат дублер. 6 Рашид уулу Ернис Мырзатор деген аты менен. 7 Садыков Нурсултан Гектар деген аты менен. 8 Бактияр уулу Таалай Гүл Сары деген күлүгү менен. 9 Калыбай уулу Нурбек Фуркат деген күлүгү менен. 10 Абибилла уулу Нургазы Муртажис дейт го. 11 Давлатбек уулу Нурболот Золотой. 12 Базарбай уулу Ринат Бишкек деген күлүгү менен. Мына эме азыр эме Араван Карасуу командасынын оюнчулары 3-чү оюн Баткен жана Ош шаары боюнча башкы калыстар келип, каптал калысты кызматты аткарып берсеңер. Суу, водовоз байке. Суу чачып коюңуз. Чукулекен теке келсе суу чачкан водовоз акебизди рахмат дейли. Таза ойын көрсөтөлү, карууга салалы, таза ойын. Араван Карасуу 2 oyuncuları таза ойын көрсөтөлү.
At çalık oldasun, kırsıkıca oyun bolsun. Amin. Amin. Ordulu Oşto, Tölekömet Maydanında mına bugünkü günkü 3. oyunlar baştalып olturat. Bu jerde gök köynök kiygen jigitler Aravan jana Gögala ak kiyimi бар бұл Қарасу 2. Анда бесе жаңы текеменен жақсы ойынды көрсөтөлүбү? Төрттен oyuncu. At para geldi baştaldı. Ay para geldi. Hey, buna iyi. Ay 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 ay. Çıkan yok. Ay para geldi. Ay bu teke jönüle Jünü var nasıl he? Karmağına lepele de çöret de. Kuday saktayıyorum. O kuday saktayıyor, kuday saktayıyor, kuday saktayıyor. Bola teme. İyi, mine sağa. Nomur kança? 10. Қарасу 2. 10. nomerdeki Abidillah oğlu Nurgazı. Ne deyt öğrenayın? Attın atı Markajist değil mi? Massajist mi? Attın atı. Tüzünüksüz yazılıp kalıptır. Abidillah oğlu Nurgazı saldı. Hep para geldi jönödük. Aldı da 13 minutluk oyun var. Yey. Ana. Oy oy oy. Ne bir salım oldu. Қарасу 1-0 менен Қарасу 2 командасы 1-0 менен алдыны көздөй баратат. Команданын начальниги Данияр Борошев, башкы тренери Ыктыяр Жаңыбаев. Ал эми Аравандын команда начальниги Иматали уулу Келдибек, тренер команда Эргешев Туку. 12-нчи алдыда дагы 12 минут убакыт бар ойнолот. Birinci time 1-0 esebi menen. İyi. Ay, mına. Çapmağa bastı, takımga bekem bastı. İyi. Attavali Ayvara geldi. Nomer kaça? 5. Қарасу 2 5. nomerdeki Boroshev Janat dublör degen gülügü menen mına ikinci ulaktı salıp koydu. 2-0 esebi menen mına Қарасу 2 komandası geldi mına aldı da.
Aldıda 10 minut oyun var oynay turgan. Ana Borek jerde attardın güçüne salıp oy. Aldı. Takımga bastı. Bul Karasu 2'nin nomer ay böyle. Yanılmasam 7. nomer eken ha. 7. nomerdeki Sadakov Nursultan okşaydı. Nomer kança? 7. Barakeldi. Sadakov Nursultan Gektar degen gülügü menen. Esep 3-0. Birinci tayımda. Aldıda 8. Hep barakeldi öyle. Oyda haravan. Ay, kana. Yep. Alda katigin ay. Hop, bismillah. At. Barakeldi. Ay barakeldi. İyi ama aravandı göstereceğine çıkana iyi. Günay. 10. nomerdeki Aravan'ın oyuncusu Bay Mamatoğlu İrcan deybe 5 kaşka degen gülügü mene buna jakşılar verip aylandı. Жеті минут уақыт бар ойынға. Урматтуу достор, 7 минут уақыт бар екен. Altıncı nomerdeki Baratat Aldatı Günay. Aldatı Günay. Altıncı nomerdeki Doktorov Muhammed Abamı menen jakşılı bardılı, jakşılı saldılı ulak menen özü ököten жерге çıkıp kaldı. Esep 3-0.
Aldığa tügüne. Nomuru 7 deydi. Sadıkov Nursultan. İki minut vaqt kaldı. Bul. Önceledik. Niye? Eser 3-0. Kana sekund vaqt var. Cirma sekund vaqt kaldı. 18, 17, 16, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, birinci time жиынтықталды 3-0 есебіменен başlandı. Құдай сақтай көр. Ей, атаңдар. Hazır mı Tayğazanlar almıştı. İkinci time aldı da 14 minutluk vakit var. Karasu'nun jigitleri karmatmay ata Toqsoy taravanın jigitlerin azırınca. Buna ikinci time'da dağı. Vay. Ana Moğreke 3. nomerdeki Aravandın Akılbek olup Bayaman Jalalabat degen gülügümenen jönele attap ketsem mi de ota Toqsoy aldırıp atat.
Karasu'nun jigiti 11-ci Kalikov Muhammed okşayt. Tuman degen gülügü menen, tulpar menen. Gök tulparlar. Ana gök tulparlar. 7-ci nomerdegi Aravandın Albekov Mirbek Tumar menen jana Karasu'nun aldı. Oy. 3-cü nomerdegi Aravandın Akılbek ulu Bayaman Jalalabat tak sekiri belet üstüge çıgat eken, Esep 3-0 Karasu aldıdan. Minut vakt var. 5 minut oyun oynadık. İyi. Hayda. Vay barakeldi. 10-cü nomerdegi bul Habibullah ulu Nurgazı. Attın atı birdime Tajis eken. Martajis deyit ko deyme, Cem okuyalı baytan. Kim okuyalat? Nurtajis деген ат окшойт мына Мауреке 10-чу номердеги Нургазынын минип аткан күлүгү. Ай баракелди. Yönele. Vay. Kuday saktay göre oldu. Ana. Çak. Kuday saktay göre. Şunday yerden. Karasu'nun atları basa kalmadı da ya. Barakeldi. Buna jakşı bastı, jakşı aldı. 5-ci nomer beken 5-ci. Kuday saktay gör.
баскыч кыргын убалы. Esep 3-0. Карасуу эки командасы 3-0 эсебинде утуп атат. Экинчи тайм оюн ортолоп калды. Жетинчи номердеги Карасуунун Садаков Нурсултан гектар менен кайрадан алды, басты. 3-0. Egemendүүлүктүн 30 жылдыгы. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, өлкөбүздө өнүгүү болсун, оор сыркоо кетсин. Көкпөрү менен ковидти жеңели гана жигиттер, ынтымак менен жеңели. Baştaldı. 5,5 minuta uақыт бар алдыда ойнай турган. Есеп 3-0. Карасуу эки командасы алдыда. Айда, Bak böyle. Ne oldu? Karasuu saldı. Kaçıncı numara? Kaçıncı numara saldı? Ya. 5. Boroshev Janat. Dublör menен mına ikinci tayımda ikinci salımın salıp koydu. Barakeldi. Janat. Ay, barakeldi. O ikinci nomerdeki Karasuu Jolçuulu Zaripbek Boyka menен. Barakeldi, güç barakel. Minutga жақын уақыт қалды алды ойнай тұрғанға. Есеп 4-0. Карасуу екі командасы алдыда.
2 minut vaqt qoldi ana jigitlar. Bormi? Ana Qarasu 2. Qarasu 2 basımlıurak qılıp qarmatpayda da көбірек ulaqdı. Aravandıqlar, jigitlar qana. Tartçı bir. Aldığı tügünayı. İyi. 10. nomerdagi Azamat barakeldi o yerde. Qarasu'nun jigiti Habibullah ulu Nurgazı. Bir minut vaqt qaldı. 1 minut vaqt qaldı. İkinci oyun, ikinci time. İkinci time'ın bitiyoruna 45 sekund qaldı. İyi. 30 sekund qaldı. Yirmi sekund kaldı. Oyuncular 20 sekund vaqt kaldı gana. Esep 4-0. Bir, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitti. İkinci time jıyıntıqtaldı. Barakeldi 4-0 menen aldı da hazır Qarasu 2 komandası ketip baratat. 5 minutluk es alуу, tınıgуу. Ardaqtуу Bökbörü görmanda jönödü. 3. time Qarasu 2. Aravan 4-0 menen Qarasu 2 komandası aldı da. Ay barakeldi gana bir. Yey mana tartkılaçı bir gana. Oturganlar sürep turalı. Ana ve sakana çağın sabırla çıkana bir. Tölegin at maydanın Gökbörüçüleri. Ana yey. Qara baratat. 10. Yey bali. 10. nomerdagi Habibullah ulu Nurgazı. Oy mo attın at mene tap albay atabız. Adı bir demet Tajis degen at eken. Usu menen 10. nomer 2 salım 3. time'da salıp koydu. Barakeldi Habibullah ulu Nurgazı. Jönödüganda 5-0. 5-0 menen Qarasu 2 komandası aldı gip burdu. Nurgazı 2 salım saldı. Oşondo ele Qarasu'dan 5. nomerdagi Borosov Janat dublör menen 2 salım kıldı. 2 kulak saldı. Ana Qalısın ışkırığı. Çiğinden çıkıp kettik Hazır mına Arava menen Qarasu oyunlarından keyin Toktogul, Jana, Batken dayardana vergile. Mına usa oyunlarımız ortasına gelip kaldı. Ana mesajı gittiler kana. Habibullah ulu Nurgazı, Jana, Aravandın 10. nomerdagi Aravandın jigit eken. Baymat ulu Erjigit 5 kaşka degen gülügü menen ortada. Yey, aybali timene 7. nomerdagi Sadıkov Nursultan Bektar menen jönödü. Yektar oradan BMW siyaktını ketedi kene. Niye? Uday saktay gör. Barakeldi.
Barakeldi. Жетінші mi? Ya. 11-11. Davlatbek oğlu Nurbolat Zalatoy деген күлігі менен 24 жаштағы жігіт екен Nurbolat Zalatoy деген күлігі менен есеп 6-0. Алдыда 11 минут уақытымыз бар ойнай тұрған. 6-0. Üçüncü nomerdagi Maratoğlu Bayastan Bayqashqa менен жапмаға басты. Ana Bayastan aldığa tügünay Yenkeymi İyi. Karan. Kulak deme chetga aylanpanning o'rtasına tishtayli. Jaza mamıga Aravan komandasından 2 minutluk jaza mamıga çıktı. Oraki atırılıp bir atkan gökkülük nomeri 3. nomerdegi Akılbek oğlu Bayaman Jalalabat деген күлігі менен 2 minutluk jaza mamıga çıktı. Oyun ulanıp otat. Жиынтыкта очо 3. тайм. Карасу 2 жана Aravan. Ana jana dey mına kana iyi. Koy ver barakeldi. Қалыс мышқырығы çıkıp kaldık şöyle. Қалыс мышқырығы менен дағы бер Morek жерден. Қалыстың чечімін сыйлайлы. Мына şu Жаңылбасақ мына туурасынан чаап чыкты. Жаза мамыга дагы бир Мына жаза мамыга Карасу 2 командасынан дагы 2 номердеги 3 номердеги Марatoğlu Bayastan Байкашка менен 2 минуталык жаза мамыга чыкты. Ошондо 3төн оюнчу ойноп отурат. 3төн oyuncu. Albatta 3tön oyuncuны салганга, алганга жеңилдик бар.
1 minut 1,5 minутталык убакытты туура пайдаланып алалы. Мектепте окуп жүрүп 3 алган балдарды 3 алат дечи оюндай эки командадан. Окей. Экинчи номерде oyuncusu çığa berет. Bir, iki, üçüncü Akıl ve Yolu Bayaman 2 minütlük cazamamadan oyunga katışat. Aleme ikinci nomerde Jolcuğuz Arıpbek. Daha 1 minut vakti var. O kadar saklıyordu. Keyingi oyunga dayarlandılar. Toktogul Batken жеңүүчүсү жарым финалга чыгат. Otuz sekundun var. 30 sekunddan keyin Жолчуулуз Арыпбек Бойко менен 30 секунддан keyin oyunga чыгасың. Üç minut. 3 minutu. Üç minutu vakit var. Ana ya. Haydi. Düşüp kaldı. Düşürüp aldı. Караван жана Кара Суу эки командалардын ортосунда оюн соңдоп баратат. Мына 2 минуттай убакыт калды. Есеп 6-0 менен Кара Суу 2 утуп атат. Даярдансын. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата жалпы Кыргызстанда жалпы 10дон ашык улуттук оюндун түрлөрү өтүп атат. Мына Ош шаарында Көкбөр оюндары, Кудай буйрса 31-август күнү ат чабыш оюндары өткөрүлөт. Жана эртең дагы эки чоң оюн болот. Шаар тургундарын Көкбөргө кызыккандарды чакыралы. Бу жерде келип отурган көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр, Көкбөрдүн колдоочулар, сиздерге рахмат. Иш-чараны Көкбөр Федерациясынын Ош облусу боюнча Федерациянын жетекчилиги, Ош облустук спорт комитети, мына ушу Төлөкөн ат майданынын жамааты жетекчилиги уюштурууда. Бүгүнкү иш-чаралар, бүгүнкү оюндар мына ушу эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата уюштурулууда. Ат жалы колдосун, кырсыгы жок жакшынакай оюндар өтсүн. Бүгүн баке, бүгүн репетиция кылып алалы экен. 30 sekund kaldı. 30 sekund kaldı. Ошо менен oyun соңдойт. Жакшы oyun болду. Аттар тың экен. Кара Суунун дагы, Аравандын дагы аттары тың экен, балдар дагы тың экен. 15 sekund kaldı. Agaya bergana 10 sekund kaldı. 10 sekund. 8 7 5 4 3 2 1 Barakeldi. Altın esasında Kara Suu iki komandası jеңишке iyi oldu. Aravan Kara Suu oyuncular
Barakelde. Gelingizler hemen. Kanem bata vereli muzikanın koştasında. Altın öl esevinde Jakşınakay oyun boldu. Karasuy ekininci gitleri görsöttü. Muna Boroşov Janat 2 ulak saldı. Barakelde. Nomer 5. Boroşov Janat dublör menen 2 ulak saldı. Sadıkov Nursultan 7. Gektar menen 1 ulak saldı. Aviyullah oğlu Nurgazı 2 ulak saldı. Gülügü 10. nomerde Nurtajiz. Amin. Hatçalı oldasun, baygelerin kut bolsun. Egemendi ülüktün 30 yılda kut bolsun. Oşonda öyle Davlatbek oğlu Nur Bolot 1 ulak saldı 11. nomerde Zalatoy menen. Kalekönet maydаны Egemendүүлүктүн 30 жылдыгына карата мына бүгүн 29 август күнү ат оюндары, көкбөр оюндары өткөрүлүп атат. Амин. Бар болуңар жигиттер. Алдыда силерди жалаң жеңиш күтсүн.